Pi Baryl-i salai ngai zel kong soi la ommoka ya soi po idina pia kini soi suak de sing ka ria salai kong so la ommoka ne han in pu cha awak lo manglo po hian an tong trai mai so lo ve salai kong phe so kan heritage kan traditional kan thon thu te an ta telani apuana hian alazai tina hian atela man pani hi tun lai tong kam takin apulungin ka tho pani kalome kan video lo clear thin te chi bai ule tun tuma chuan nula beril van sangin assembly house a demand soi ho na kan chief minister demand te kan enin kan clear ho le don ani ti kha no sheta illa ngai nom le dona power chungchang le poron soi le dona beril hianin power chungchang hi vei khop maya kan lo sha thinin ka ringa chu ting te chu ni dona ngai nom dona ni aron nal le ve dona ti te po kan clear ho tura ngai la thange tuna chuan Baryl-i tu soi chuan ngai thla phot te ang deputy speaker kalome ngai thak tak ang khan budget session bika top na ni an lo thleng ta a kan thian te ngai om don le maya chang hi chuan kan in nel lu tuka kan soi duang te poi kan soi thangam lo zo ka kan ma che a ding ta pudong te phei kha chu arau lamani boka sira kutbenga chom tu nei phei chona thina rim thin khopa voin chu a chom tu pakhat lo chuak lo maya a thin kha rim lu tuk lo zo ka chutiang chuan in kom ngei takin ramta na thatur soitlang in helai hun kan mang theya pathian min kai shroina min ve na lom thu kan soya tin kan ngai thak tak angin pf lom kimi thi na van duaina to chung changa ama le chung te kan khonga in kan laina hle maya pathian in lom puisela tin abial nei tu le a department nei tu chang tu minister pilarin puin ma lak dan turte news a puang chuak to a voin hi minister dangtan dinarem chelo wangin asoi lo mai ani a tv lama atul na lama a theina lama puang chuak to a tiang hian ma kan la don ani eti a thamon thak le in ka shria ani the chuan deputy speaker demand number somlina minister zom taku f roading liana demand tang hian an tranila commerce industries geology and mining ania hei puan ta handloom wing a oma puan ta hei voina hen ke duain kan soi war lova chanchu mizote platform shanga kan handin po a mi tena min ron hriat the na min identify the na chu kan nam thuam kan in bela kan traditional dress ne na kan din chwa hian ani a tin chu mai ni lawa puan chi sang bi tur an han ta chwa ka he a hun mil zelin moi tak changkang tak an han ta chuak zela dun chap char put kan man zo ta ka po khan stall atlo te chuan in kan hria anga khanga po khanin handloom wing hnuai mi ten stall an ron siama azong an niam chu ka soi the lova amaro chu atamzo khachu anni in ka shia tin hemi kan bial lama te po sai lama khan nikum khan national handloom day kan manga ka shia chwalo chon mi somriat le pariat beneficiary te nena khan a in saknate apuan ta na khol saknate kan vasema sailam mi som sari le pani velan nia mi som paruk vel khasia su ka tang kan thanan nia veng dang khodanga hian an om thona in a hlom de chuan khang kho nia khan an oma de chuan thei to pa ma kan lak pui le tur thu te po kan wa soi puya kan tang em a chu wangina minister hian khong ai mi lo hriat pui sela mi tam tak eizon na ania tin puan ta hi ta satlia ani lova hetianga kan a generation anga kan in hlan chhon tur kan mi ta kan mu theile kan khoi the thil kan in bel the thil ania wang hian kan heritage kan traditional kan thon thu te an ta telani apuana hian alazai tina hian atela chungchu kan in hlan chhong ania chuwangin he na hi aza oma tin he na hi kan nam ro hlu min choi kan saktu turania wangin puan ta tu te hi kan ngai poimo atul lein ka ria tang ti top don ti top bangai san chu atong kam kharon nal khop metro ala zai tina kan thon thu telaron ti atong kam chu athia mane he no hi chu amai ro chu voina ai chen chu ke chu kalunga dum vak lo ai me chu ka til em lo de lak voin chu ai po chu lo ni ta sela athil vei hi pi Baryl hi ngeniang vei tur tling tak vei nge turang chi hi aron tur chuak na thin lai hi ain zirna salel ani ti hret baka ramle nama ve tak meuh ni ti kha aron lang chuak le thina tum khat chu ka hre su lo chuan mizo pa hi ani hemi pon ta khol hi automatica ti dan kha electric mangte
ta dan kha an mu chuak thlat me ma ro chua kha an phal sak lo de hlak ti te po kha in ka hria a kong le lama chuan nia kan nam thil ani wangin nei chau tai la kan ti dong nge nga ni thar chu la main or tai la chumi ni ro la ro chuan kan original bera hi kan ti bo zo ang ti hi chu lo khop me design thang ron chuak ka original lem lo tun nuwa ngai tu an thiam jok fashionista tena anon siam danglam hel danglam ni tam tak heng te hianin originality ani an dik tak kan pile pute hun atanga kan lo man thin kan lo in bel thina khati bong ti chu a lo viau maya chumi ni rual ro chuan kutta ngei te le pi beril ron soi ang khan kan nam ro lu in hlan chon zel ngai te ni a puan ta te ku thiam na hemi nang de chungchang te po hi kan la ngai hlu zel tur te po ani don ang tikni mo chu heng te poi thil riral theialani zel don chu wang chuan athiam atilam atronga lo pi le tiang zong ai zon na nei du tan chuan injir khathil ti chi tak thil fu tak te po aron ni chozel thei don bokani tin mei chia chang nei lova kan bial chunga po mi pa puan ta thiam te an oma chung te po chu lo pung deuh se kan du tak zet ani tin landslide rockfall inspection he voiza le somnga le pahni kalpui nei pui ania nikum khan halaya hian he hauzom taka hian solaya ngai zel lungtla kan soya kan soi nu loka khan atla le a van duaina ha thlenga thi na le takcha hliam na tak mai pa ngai din hun pa ngai kan ding le thengem an ding le thengem ti ngai tu ngai khopin hliam an tuar chun zom ta ania kha tun truma point hei ruwa hi atla ma riang mai pu deputy speaker mining lam tepo an tran le wat ngai ka ria a mamo tam takan neyang thuam chak tu tur minister an mamo ngai tu tur an neya ani hi arau em buka chuwang chuanin a thlen te poi thing chakin ka ria a lo tling bik te po hian ka ria hemi engeni atul ang zelin ma lo lata sela tin ngai zel mai ni lova huango muna chuanin in tlan chuan a muin mai theya kong chaka chuan lung lian tak mai engemo hunrei lo te nuwa chuan aron tlale mai anga ti kan neya kan kalapiang hian lau thong takin kan hoi chawa kan entry na chung te chu khongai min lo chin sia sak sela aron tlak le chuan van doina dang khen le tu ni dona wangin arang lama ma lak theini se ti in voina hian kan soi ani chuan demand number som thum pakwana power and electricity hianin kan ngai thak ang khan pu deputy speaker hei trong kalamin rebate lo mandon ti te kan soe power shal na tangin cheng chu ti zat vaibel che chu ti zat kan la lut ti te mi puin kan an soe kut kan an beng ve ta ni a hun masalama kha chuan kan zona tamber chu mi puiten eng chin man kan bangai si lova kan bat lek chuan le kha sen kharon kal zela kan bat hei lova chuwangin thil tul tam takara khan khang kha pek chwa thin ani a ti chuan सरकार खान अबत जेल सिया लेबा खा अतम एम mai khang kha country thiam lo thina ne a mar chu tu na chuan mi puiten kan pek angin sarkar pona petla a petrolo man te adong ta ani a minister tele thok tu te an fak omhle in kashia a tin heb tuna hianin sungsui hmuna suan PNE department le zeda trang kopina e solar plant mun an bun suan buat sai so kan thria anga so keini pon theang to kin kan lo enjui ve a abial chung nei tu kan ni na po kan lo ngai ven zui ve renga a hlotlin hun po kan ngak hlela megawatt nga pechuak theitura boipui ni in ka hria a tin control room tur te po hei sak chau me ka ni a tin solaya kong an non lai ringot po so a khomi tan chuanin a chen fa kom em a lom om hle maya nan thok thatak zeta chuti rwal chuan an puala request kan siam do chu pu deputy speaker a mun ma pe tu te anei tu te hi en kan le pe kan an niang ti ka hlau thina mualung thu te po nesits OTR scheme kan nei tak te po kan soya minister nena po ka soya apetu ngeni mi puin yang nar theina turte an ni lai hian akhwa hi kalkan an niang ti hi ka hlau thina chuwangin sumsui tan te po a special takabuat sai theini chuan alom om hle ang hangan tlajeb le lawang nula berele tu so hitlak zai harlu tu ga in lo sin sia vem ka shelova atu soi amar theil du han tlak han ti to ma tur lai hi atu soi kar la ka hian awang thin chu wang chuan lak lo deu ti tom ngai hi ani lo thei lo wa aron soi kha ani khop mayam ni electric bill hi mi puizo hian kan ba thei me ulova ne kan bat pon thla khat vel bai kan ba thei me ulova
le peka chuanin notification thretir na hiron tel zel to thina chu tiang ni lai kara chuan ministry kal to khan Mizoram sarkar khan electric bill kha alo bana sakhop maya abat pialama khanin apek lai thina wanga choi bel kha om thin chan surcharge sakha khating te ni wang khan electric bill kan pek tur aya tam zar zar hi Mizoram sarkar pen kan choya kha khanin kan din mun kha lo ti che ma tuna chuan bill pek thada wanga rebate te aum ta zok hi alom om hle maya chuta ka ngai to chuanin khati hun laia changtu minister ta kha politics a hian anla tel si en candidate te hen la tumam ni oti the tur hianin political platform sang sang a hian anla ding thina chu chutilaya chu mi puite ril ru hian an tlan to lo mayanga o ti ngai dan hi kalo nei thina engen ngai dan phei chu ka shelo chung de po chu lo soi veta ula chu mi lo thil dang le chuanin ne ma hi anla zar zar ze la kan sarkar nei mek te hianin beisena mi puya te po tam tak kan nei a chu mi ni ro chu mi pui te po hianin a thaber gan lo du ve te le lo en liam mai lo thlir liam mai lo project te ani dan turang taka din le siam te ruam man te nim ti te po kha kan lo vei zuya kan lo thlir zui kha thakop maya chu dot le pakhat kan bel le du chu ngatinge zpm mla te ni ve thosi a til hi an van threl om emo ngatinge minister ne na hianin dil na ngen na hian thlen zel ti te po kha kan ril ro chu na lo om the he chu dan kalpang kal dan vereng ani a minister hian Mizoram puma biela khotin te mla bl tin te kha azonga zai nam pa she thlip lowa chu tilai taka chu bl to mla te tang kai na tur kha ani a khatia minister hena ron thlen zel te kha minister tampo bo zui all samna tur te ni dona mla chaklo te bl ngai saklo te inkar ti fi tu tur chu khatilai khani don ani tin panel board te po ai bok lama min khak sakamin pe a minister hian kan mamona angai tha a min ti hlotlin sakzel hi kan loma min kai shruaina min en kol na hnuai hian mi pui kan tha muang hle maya power transformer te po hei pasari ngot mai label an nia tin distributor transformer te po ngai to zel ani ang ti te po kan ngai tha a chungzinga chuan khonga yin min lo shiat saksela ei sai khamakon hi venglian tak ni si hianin mani pual hen an nei manglova eng petu hian nei chaw ve khop maya chuwangin abik takin voina hian municipal area ka nei chhun sai khamakon le hlim en te tan kan handil ani te chuan pu laldu oma honorable chief minister demand number palina law and judicial hian kan kal to mayanga he central criminal law thar man tran ani le ta a tin ICJS system ti chang tung turin tuna hian in buat sai na kalpui me kani a te chuan champhai judicial district te po din ni in an kol tu tur te ruat an han ni chhauzela tin court case chakzo ka kalpui ani theina turin government te advocate te public prosecution din tum ngani prosecutor te le nodal officer te training buat sai sak an ni ti te kan lo mu a alom om ple maya dan kin ko na lama hei kan hui pui pu te kan ho tu te hi en zui thuam chak an ngai tak zet ani le chuan chu mi ruala han zo du ka nei chu directorate of prosecution din tum na kharwa man na om khan ka shia kha voina hian a thlen chin a minister in min shil thei chuan kalom hle ang le chuan ab demand billing ka soi to lo mayanga Mizoram State Project Monitoring Committee hi voin hian kan soi langtam lo hle maya an na tho that ang hu hianin voina hen fak na ri lutuk lowin ka shia maro chu committee malak na kan hretlanga kanin nga na tak ani natam takalo kala sum tam tak he budget session a poen kan soya man le tur kan pass make ania heng a man na te hi kan implement na te hi atak ani em a practical em ti hi en zui zel hi angai khop maya top don sei tong khanin at ti tom tur wang le don a kal le zur surunga theingil chen khom le man thina nia state project monitoring committee hi thil poimo thil thota kani a chumi ni rual a kai ke mana karel ruloma po chuan infrastructure kan din hi kan mamo ngoi ate an ni em atel lo kan om thailo thil te niam ti hi kalo ngai to ve thina chutianga chuan kan mamo ngoi atel lo kan om thailo thila hi chu din ila acha siam zelila cha amai ro chu thil danga sum le pa ya budget ha kan niam kan engani kan budget mu tur kan be sele kan leiba ain zati te ni a amaro chu kha ngal vek ngai lem lo te thilani wang khan lung kham em lo po
theidan lai hi chu don thowa ama ero chu min rol chuan project an vadina kha kan ne nge kan changkai pui nge tur hei hi chu sumle pai thok chok le turemo kan thalai no pangjok te tana ezona ngel hetan nei thena tura anon din chana tur thilte ani lem lo hi chun project infrastructure lama hian kalvak lo taila aman changkai lama hian uwar taila chu tilai chu adum khop maya mun changa malak to na omsa te po ma khatiang kha vadin bel lem lo wathum chaka function tak tura malak puye hi kan sarkar nei me ki chuan uar se thavia in poimo vio anga chumini lova ministry kal to te dang tho anga infrastructure din kharon ngai poimo le tho kha chuanin man tangkai lo intira sarkar thok te bon la ta a jpm sarkar poinan lana satoni danang thlapinan la an mamo ngoi so an la in karing maro chumini rol po chuanin kan buai ziate kan kha angin kan har sat ziate sumle pai kan in dailo ziate hi chu kan she vek anga chu tiang te ni wang chuanin khatiang zona kan thlir kha chuan kan sumle pai din mun ngai chang rana kan ti hi chuan engmu chana chuanin na tam takila siam rem ngai le siam rem dan te poi omin ka shria a chu tiang te po chu ve tam tak te po oma harem chang te po kan la tlajep tur ngai te ang kan biala te po building thatak pon lama en chuan thave tak adinga amaro chu in than ma ina tluhlawange o ti tong kam man ngai na te a oma tin siam that le ngal ngai te po tam tak om heng hi sum luan ral na ni in ka sia a chuwangin kan sum nei chun tam lo te mai hi that takin man ni sela zai taka man ni selatin routling assets siam nan man ni sela chumi konga he msp mc te atoi zong in ti mai la malang na hi fak om ka ti a chun zom zel sela alu an nei boka chuwang chuan na thatak tak kan ramtan chin chiat lak an hi chiat ngei po ka be seya chu tiang tur chuan nang ma kal tlangin tu sakna kan la na ni le atop lam kan ti to mai anga pu deputy speaker mizomi puite hi thu oi thei tak kan ni a shwai tu tha kan nei phei chuan thu kan oya shwai that kan olem ema ti tur le ti lo tur te kan shwai tu te tangin kan in zir thin ani a hei lo hi ramdang kan nei lova keini lo hi in mangaya in rel sak tu le in tran pui ton tur kan om chuang lo ti hi mi puite hian kan chiang ema chuwang chuan kan ram shruai tu te cm te home minister te le mla ten pathian hriat na nen hian heram hi kai shruaila en kolila mal som tlakin na thokila sumle pai te in to del rilo maila in to del rilo maila kan ne yang chun te hi that takin mangila kan ram hian ma ason nge yang ti hi ka ringani le pu deputy speaker nang le kan speaker te assembly thok tu te zong zong in tai mak na in pek na kan chuang chewa lomom kan ti tak zet bokani ti chuan heng demand pani hi tun lai trong kam takin apulungin ka tho pani kalome le kati zong kha nula Baryl-i thu soi assembly house sa budget season sang ni somni le parok somni pasari power te finance department chung sang te demand discussion ron soi chu alonita MLA hi an nei tha khop mai ZPM hian in thanle te po om sela an chaw view tonga ti thei dur te po ani ome tuna ta chung kati chung halon ni la photo se